غادي نكمل أسئلتنا. نسعى مداكلنا قدام واحد دي كوليكتيف دي اسوسياسيون كابيل دو فرانس. أنا إذا قدام واحد زعما ناس مقران دي اسوسياسيون شحال ذا قديم علاش غادي نذك لا مارك واش قدام واحد ذا شحال نذ لا مارك واش السقيق لا قد البان السقيق لا قد كل السقيق لا يغني نغد كل القبيليين سيادة ما تكلي بويليا هذه اللي كباري كبرى ما السقيق القبيل ولا شكبار ولا شنا بوليتيك إلى القبيلة هاد مليلات أنا الحوف يلون نفوس يلون وضع أفين كبارو ذيك موت القبيل لي فو شحال اكسبري لا كوفيد سيغني تدرين السوتو كونفيني وغينا اني لي اوتو كونفيني دونك كشمت لا كوفيد ثم تاع الموت الخايب وبين هذاك اللي فيها كريمينال سي ان كريم سي ليكولوجي هي تروح خاطر موت الزيزوا موت نواح موت لي زانيمو موت ني فراغ رغات الجور يرغى وكاك مي لا كابيلي لي تراد سينسون لا قبيلي هادو غال البلاد لكن بياتنا النمر المرديك عند محمد دا شو ذنظ الكوليكتيف ايني يخدمن لا مارش ميلين مونتون ان ناسيون. collectif a été créé il y a quelques jours entre les associations Kabyle de France, même au-delà de la France, le collectif les comités de village, de Kabylie, même l'élève des artistes à Kamikchir, qui n'est pas associatif, mais qui est là. Le collectif, c'est bien. وكنا تدريدنا وكنا نحارب الدول السوفيتية. merci عند محمد. أقلا توجور لا بلاص لا ناسيون أني ذا قلنا لوناس القسم راه دينين ثمغلي نصف في لامارش واسع زول لك في القسم. زول رشيد ذيو سنتكلي لا نتفك وقبل تكلي نتفك عبوضنا يمي ونظري راه شحال مدنا دياسن يتقرا وسند نيغ بوينين تراجو نفرح عطاس يمي وسند عطاس المدن الحان دون لو كالم de manière disciplinée. Il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu aucun incident. داكي مازاليت المدينة تقصير لا بلاصة كي تشور ياك من الغاشي دايني فرحنا طاس بدن مدن الران تيغري تموت القبايل تغاوسا تم قرنت اراد يفكن افوذ اذ قبايليت ارزدات زعما نيس سي اون ريوسيت دي كوليكتيف على خاطر القضيت كوميم ذا مقران ماشي ذا مشطوح ديون لقديش نبدا ثيد سن 5 سبتمبر يزرين نقدش عطاس يلاس يوكنين الفهم المدن دا شو سيكلياكي يوكنين نقنع اداس نار تيكلياكي تيكلين ايث قبايليث الران دي ثغرين فرحنوك مدن اما الكوليكتيف دي هكان تيكلياكي اما وذي الحانه ساكين اما دينيغ شكر سرما القبائل قلنا ثمورت داغن فرحان سوفو ذاكي اما ينوث ارث نعاونن ريعاون ثقبيليت ارزدات نولا داغني ماشي مشطاح نولا لي فامي نولا غيمغارن نولا ثمغارين داين فرحنا طاس صدير لو بوبل كابيل يفرض الكل راسا اكيد نبغى نكون تيكليكي ونبغي راه غادي اللي كان يركازن غادي اللي كان يمغناسن لي ميليتون نبغى هذا الحون تواشولين هذا الحون قبايليين سي مزيانين نسن سي مقرن نسن ذيني قال لنا ساكي الران تيغري نمسلاي ايول
ني قبيليين تقبيليين فهمن إذننا فهمن ثغرنا الرندي ثغري ذين يقلن دمقرا ذين يقلن يصفرحن سي ان سوكسي. تنميرتي كيف القسم؟ تنميرت يكون ويركل تنميرت تاكوسان كي داعيونا نداغن مين فكان دا اولي وكني نسفهم مدن مسلاين داغنا في سيكلياكي اكنا دع من مدن يلا كل لي ميديا ياكين كابيل سيني تنمير ثم قرنت افوذ يجرزن تنميرتي في القسم. Merci. Au niveau des Nations Unies, nous allons continuer à la porter en France, en Europe et au niveau des Nations Unies. Et nous allons faire pression sur le gouvernement français pour leur dire de ne plus soutenir la dictature. أزول فيك هذا المولود. الزول لا تشوفنا في تمليلي توسع. تمليلي قبيليا. لا نفرح اتصل السكين اتصل غاشي ديال انت قبيلي دونك ما ديال ثروات قبيلي بين الهان كان راه يدون هذا مازال سيرم مازال منه هذاك ارثيم ليليت. Merci le Rachel Lounès. On va se quitter en musique avec une chanson de Lounès Matoub. Une dernière chose, le plus important aujourd'hui, c'est pas nous, c'est vous tous, c'est vous toutes qui êtes venus manifester, qui êtes venus marcher pour la Kabylie. Donc merci à vous tous et soyez vigilants pour les prochaines actions. On compte sur vous. On peut rien faire. D'accord? Fermez le film. نبدا شفنا في قوسة يعني ثملي اللي توسع. توسع غير تمنيع أنا أني ديالتنا عندي وجود واستقلت الحرم أنا وذا أولياء ماشي نتشجع شفنا هنا. إيه ذوك اللي واسع يعني قبايلينا كنمالان. شو المسامون وفينا دربوغ القبايلي صحاب البارتي. نوع النغاسينا تاخذ القبايلي ديال نورمالمون. لن يمدو كلا غادي يلحقن كمارساك بوردوغ مازالو لحقناها. لا غادي يسال بعد ما اليوم اخويا ولا بارتو. اوكي. نسا ما دير ليهم فوس ديك فوس. داير نتمنيو كتبنا زمان اشوف الله يقدر غير نستفاد. واش ويقنا هذا تمام موشيز اون بليس كنا ندوكو واش غيزمر. تنميرتك طاسكما أزول في الأول قلع توجور لا بلاس دو لا ريبوبليك لا بلاس دو لا ريبوبليك لا بلاس دو لا ناسيون سيرفيان النظام يتحبس لا مارش دونك قلع نادية ثوذاك membre du collectif des associations du Kabyle de France ordinaire مسلي في لا مارش واسع أزول نادية أزول في الأول نزل تيكو 5 كيف كان أول الساقي نفغاد نيني تملال ثساد ويسورو الساقي ملال عند القبايل أكاد نان à peu près 50 000 personnes qui sont déplacées au sein de سيال تمضيت فرنسا au sein d'Indonésie au sein de l'Europe donc tout le monde a répondu à l'appel زغان تقبايليتي دي السولان تقبايليت صرغنا سيفاد الناس حبسنا الراويس ولاش داين رانت اجنو دونك الساقي داير دي قيمن لا سول التيرناتيف سي كان دوكل اوتور دو سيت كيستيون كي نو كونسيرن ولا قرا انج ولاش نواغ دير انت مونتنا في لينا غير زرفننا ما الا نكوني ونقل فارا ونروح حاثني دناوي يونغ ديتك في لي اوغ ديتك زرفان اوغ ديتك اين
وكاين اي حفصن ليموراجيه كي وراشاكي مساكيت عادي تروحوا ناس متساتن ديال البحر اي غار خاطر ولاش خدام ولاش الماكله ولاش خام ولاش الزواج يا با دو بيرسبكتيف يا با دافنير وكي ذكور اغور ويسن وكذا كي يرغان مساكيت ارغان انا نتمتاتن كل ساد مثلا كل ساد متيون سين ثلاثه خاطر غار ils sont mal soignés ils sont grabataires et ils ont refusé le renvoi à l'étranger pour se soigner اي نظن ذيني انني محبس تكتي وين لي ديتوني دوبينيون تساوين تن امي مخرن دقياس خامن سن تروحون en mandat dépôt ولا الشاك ولا الخضام سن par exemple le cas de la présidente du congrès mondial à Mazir la coprésidente يدروحن بوينتس خميس pendant une semaine on n'avait pas d'informations asmi بدنا تفرط les informations personnellement j'ai eu des contacts avec 4 des avocats qui s'occupent de son dossier à ça et ben ils n'ont pas d'informations à nous donner aller en instruction il ne peut pas dénoncer, donner des informations, dévoiler des informations. بشكل أتظلم تقبيليت أرنس غضلن ترمي ذين كان أرنس جنو دونك الساقي أدنيني نفرح إمي تفغني قبيليا إمي فهمن غاري أرندي ثغري أين سرم مازال عرزدات ديري وين نظن c'est une initiative, une première initiative, mais le collectif Egui, il va continuer, il va mettre en place des points qui seront soulevés, traités, anticipés sur des choses. On s'arrête du Yara, on veut dire que nous sommes la Kabylie, et là, il faut éviter qu'on mette encore le feu une fois de plus et les oliviers centenaires مساكيتي قروحن هاتي نادي تمغاين ان تولي لا ناتور elle a une volonté ان تولي يندي امغان c'est un plaisir ça veut dire que la nature continue la nature se défend et ben c'est à nous aussi de suivre cet exemple de la nature et de nous défendre et d'être debout la main dans la main وكان ثقبايلي ثمرت القبايل اتفد في ظرنس وتشبح وتغال اكنت لا ناخر بكنت لا تنمر ايتيكو 5 باقي نروح دساكين نفرح سوق قبايلنا نفرح سوارشنا هذيك ربي ان شاء الله تدوم في قبايليت ثم زيغت لا وتمتثل موت الشهداء في الناس كيف هذا مجهز روح غدي فرحه غير ولا ضرب ويا كي تمازيغت فرحه ان شاء الله هتغال ان شاء الله ومازال الخير بزاف مازال الخير منو غيتكمل ان شاء الله انا من بوتيت انا بستقل ان شاء الله قبيليت النغ ان شاء الله هذا وين كي زرفانه تستقل قبيليت النغ ان شاء الله وركضنا لا نكون غادا عاد نكر عاد نكر ونزميران نسوسن لا مولاش هذا محون صرغنا معنا مازال الجدرات عتدر كازار غادي يدير ان شاء الله يعطيكم الصحه تنمير ثنون اكون يسمع ربي ان شاء الله تنمير ثنون. Alors oui, c'est très important de voir la mobilisation aussi importante et massive comme ça, et dans la bonne humeur et en respectant les règles et les gens. On n'a pas fait n'importe quoi, on n'a pas dégradé les lieux. On est là pour la Kabylie, pour manifester contre la répression, contre les journalistes kabyles et contre les opposants politiques. Et aussi bien sûr contre les incendies qui ont ravagé la Kabylie, dont on ne sait pas encore les vraies raisons et les vrais responsables. On est tous là, on est unis. La Kabylie, elle est indivisible, on est ensemble et on l'a prouvé, je pense, encore aujourd'hui. Ah, magnifique. Merci beaucoup. تكمل تذويلة لا بلاص دو لا ناسيون النظام ينوفا موحوش الزلفلاك موحوش الزلفلاك تيكي 5 تنميرتيك ذا تنظر كتملي لي توساي قبيليا تيكليان قلان بلاص ملي مونطون على بلاص دو لا ناسيون تملي لي يعجبنا الطاس تملي لي ثم قرانت السيرما كذا لا ستملي تملي لينا متيكي يسلكنا قبايلي تيسلكنا قبايل تمير الطاس
تيكي 5 وين ويكوذ كيخشن فياكي تمرتي تنمرتي كموحوش جاو انت جاك تلويت يني نكيني يني شني نيكشة يانيس يني وأحمد سعيد. تنمرت Voilà. Voilà. Alors déjà, on voulait vous présenter si possible. Oui. Déjà une page Twitter où on partage beaucoup de contenu historique et culturel sur la Kabylie. magnifique. Voilà. Histoire Kabyle sur Twitter. Voilà, c'est franchement, allez-y. Surtout les Kabyles, voilà, on y met des archives, on y met d'anciennes photos, d'anciens textes, des traditions, etc. À nos ancêtres, etc. Voilà, on rend hommage à nos anciens. Et aussi, on voulait vous présenter un autre truc. Oui. C'est-à-dire que bon, alors, le drapeau Amazigh, il est très beau. Oui. Voilà, et on l'aime beaucoup. Le drapeau du Mac aussi est très beau, on l'aime beaucoup. Mais il y a un autre drapeau qu'on voulait vous présenter. Oui. Voilà, tiens-moi le micro s'il te plaît. C'est ce drapeau-là. Merci. Ce drapeau. Oui. Alors qu'est-ce que c'est que ce drapeau? Voilà. Oui. Alors autrefois, je vous raconte rapidement l'histoire du drapeau. Avant, en Kabylie, il y avait deux royaumes très puissants. Oui. Je pense que vous avez entendu, le royaume de Koukou et le royaume de Haït Abbas. Oui. Vous avez forcément entendu ça normalement. Tout à fait. Alors chacun avait un drapeau. À cette époque-là, la Kabylie, elle était indépendante du roi, de l'emprise turque, de toute emprise. Elle n'a jamais été aussi puissante qu'à ce moment-là. Économiquement, militairement, la Kabylie était très puissante. Et elle avait deux drapeaux, donc le drapeau de Koukou et le drapeau de Haït Abbas. Et ça, c'est la fusion de ces deux drapeaux. C'est la fusion de ces deux drapeaux. Et voilà, donc dans ce drapeau, c'est vraiment l'histoire de la Kabylie unifiée qui s'exprime. Voilà, donc je propose que de plus en plus de Kabyles adhèrent à ce drapeau qui représente l'histoire, la culture, la mentalité de notre peuple illustre et de nos illustres ancêtres. Voilà, merci. Tanmir Noël. تنمرت يني أوندي في كربي ثفات أوندي في كربي ثلويت. تنمرت كايني صعان لاباج عاوديتي كان لاباج نيا اللي نعنايك Histoire Kabyle, tout Histoire collé, Kabyle sur Instagram et Twitter. sur Instagram et Twitter. C'est ça. C'est vraiment intéressant les jeunes. تنمرت نوال bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci يني. تنمرت. زولف لون تكمل تذويلت لا بلاص دو لا ناسيون اقلاغ ديونهم دا كلنا ذا مغناسه مقران تقبايليت دعمر زولف لك ذا شو ذا حلفوينك السان لا مارش واسات مليليت في تقبايليت الساقيا كنقارن تملال ثساد ويثورو الساقي ود يسانا راه ارتكلب والساقيا ويسارا اذا من تقبايليت حاشا وين يخدم يطفي الشغل اشكون سدنا الحوغ قبايليت دوكلن ما كذاين نال الديمقراط دوكلن يجدودن لي ريبوبليكان دوكلن وذيو من راس الدين ثمن ثساد ويثورو يا سنين ثان ميرتام قرانتي سكرب وديوسان في كلياكي وكنا دنيني باسطا افاز ستوب البطل يسقداش تمهرسة ثا الزايريت على دغا في مغناس نموسوني فراني من تقبايليت في مغناس تقبايليت وإلا قالت لي دا مغناس الماك وكنا كاين وين الحبس إن كان كذا قبايلي رفدنك نسدد نينيو يوم ذا مهرسان كتشينيو ذاش نكون تالسا vous êtes l'ennemi de l'humanité الصراع نكون ندار ماشا نكوني خاصنا رغا غاد نلال غير غدن خاص صرغ ماكذوذا قبايلي هادي لا سكيغا غدن السينما ذا انتيك سكربوني قدشن ذا كينيا تقرغر ليتيكات بوليتيك مي دوك البليز امبورطون ذي القبائل مرة نميا عقال ذا شويا سينا غدا تنمير تام قرانت ثيلي زريث تيكو 5 دو سنر ذا كينيا اختونا لا اسيني قدها في اللون ثنمير ثنونا في القضاء شنون ثو ذار تيهولن تيكو 5 ثنمير جاون تومرث تسالويث ارثوفات
تنميرتك دعمر تنميرتك ذي مسلاين إزديغن سواتاس أقلا يتمثل توجور لا بلاص دو لا ناسيون مازال يقبيلين قيمن ذا تاسي غروحان مي مازال تاسي قيمن دارنيا بلي كان دينير ثملين توسان في عدان ساس ديغانت ولاش لا فيولونس ولاش الدقة دعمر شحال يقلنا دعمر ابوبري La police n'a 20 000, mais rien que dire la police, il faut le multiplier par 2, par 3. Akni gar 50 60 ألف. Voilà, 60 000, waouh, c'est... Donc, c'est une marche très réussie. قد هاودي تديك تنمرت. تنمرتك دعمر تنمرتك مكنيا دينا دعمر مازال قبيليين لا بلاس دو لا ناسيون اما كني دينا دعمر 60 000 بيرسون إقلان dans la marche 60 000 il montant place de la nation à 12 دي توفار 2021 أمسوض تيكوسان رشيد شرفي يذون أون دينير أرث مليليث النظام أرث ذويلين النظام اللي مارش النظام إث قبيليث ومازال أمنو يتكمل.